أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك مشفع بالقيامة. السلام عليك مظلل بالغمامة. السلام عليك مشفع بالقيامة. السلام عليك مظلل بالغمامة. السلام عليك متوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا متنبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. نعوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. نعوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وأنه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وقوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به بأقداره الكسمة. صلى الله عليه إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفي في عوالم شهادته والغيوب. صلى الله عليه. أجل هذا المن الذي تقرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود، فتعثرت بوجودها أكناف الوجود، ودرزت برد العوالم باكتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. تشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. سر اتصل به قلب منيب إلا بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي، أما الآن فنوالا. يا لقلبي يا لقلبي أما الآن نوالا من شرف الوجود بنور ونرى الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره أما الآن ما لو قد تراك في الحسن أعلى مقام، وتداعى في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي. أما الآن ما نوالا حظته العيون في مجتلاته، بشرا كاملا يزيح الضلالا. يا لقلبي
حبيبي الآن ما الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعكل معاني مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعده أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. أن سيدنا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. كان في ظلمات الجهل للمستبصرين سراجا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها صلى الله عليه. على العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكبار صلى الله عليه. يتصل بها روح تصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبقى الأكوان بذكر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التحسين سلسل البشر الكريم صلى الله عليه والتكريم نبذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. من ذوب طامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع عروجه صلى الله عليه. الأزلية وقدت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا كالبشر صلى الله عليه. نورا حير الأبقار ظهوره فتعلقت
لهذه القلوب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو عليه من بذلك النور معروف صلى الله عليه. الجن الأدبي بعشر في شهر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين المؤمنين بهذا النور المبين صلى الله عليه. يضرب الأقلام عن خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين من شيار الأشراب المخلوقين الله به في مولد من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. آيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. بهذه الحضرة الكريمة العظيمة ولعل الله ينفع به تكلم والسامع فيدخلني في شفاعتي هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب بالكلام صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال الله عليه. قلت يا رسول الله صل عليه. وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله وقد ورد عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية صلى الله فهذا عليه. لحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الأسوسية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى وصلته بالعلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضات وفضله وتنتشر فيه آثار الصميم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يربين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا الصبطين نعم فتاه أوصى به الله في سره وإعلانه. فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنة ورضوان. فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. يا طيبة يا ذا العيانا والهوى دانا
نالك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا الله 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 oh ya Allah 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 ya Allah wa ni'mal wali waliha Allah 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 oh ya Allah Allah oh ya Allah wa ni'mal wali waliha qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari فدعائي وامتحاني شاهد لي بابتداري الله 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 oh ya Allah الله الله oh ya Allah ونعم الولي ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه باه الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين إن رمت أن تحفظ الحروف يوم الزحام إن رمت أن تحفظ الحروف يوم الزحام صل على باب الأنوار أين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
منذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي بسرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متسوفة إلى بروزه متسوكة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإطر الفراح بملكات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الله عليك يا رسول
سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك فاضرب يا حنا المثاني هذا بجمال فقبل الحسن تفرد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمر ينبت أي صوتنا عطان يا مع الفهر المعام الله يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات فلرب كل حمد جل صوره العد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ومرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الكل مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا وحدنا نحج سبيلي مرحبا مرحبا كيدي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف
محمد وسلام مستمر بالله إن تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه بارز رافعا ترفه إلى السماء معميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكون شهور من الأيام يوم الاثنين ومولده وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوع سرا تولد ذلك لشرف قدرة. ومع بروزه إلى هذا عجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائل. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة وقع علي فاستحل فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. شفاء المغرب حتى إلى قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجأته فلم أنشب أن غسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني. ثم رعب وقشعريرة عن يسار. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة عظيم المعجزات وباهر الآيات بما يخدي بعظيم شرف عند مولاه وعن عنايته في كل وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا.
وأوصاهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا داه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو الأب السفيك الرحيم لليتيم وأرمله وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نسل طيبه تأترك الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمهافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود فجملت في وصف الحبيب وسعنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف إن تعالى مجرها أهزت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درارج الأوصاف المحمدية وانقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبار المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركاته وشريف جهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العداء بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli uswa wa likulli hammin faraja wa likulli jain dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral habaib wal athatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada malam hari ini itu malam ke-17 daripada rangkaian Majlis Maulid Ishrin yang kita adakan. Kita berada di Musallah Darussalam. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat teriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum menginjak ke acara berikutnya, Al-Faqir akan menyampaikan beberapa informasi untuk jadwal malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, yaitu malam Senin, insyaallah akan bertempat di Mushallah Azhariyah yang beralamat di 12 Ulu depan Yayasan Azhariyah. Kemudian untuk malam Selasa, insyaallah akan bertempat di Masjid Lawang Kidul yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi. Kemudian untuk malam Rabu, yaitu malam ikhtitam atau malam penutupan daripada Majelis Maulid Ishrin yang insyaallah akan diadakan di Kampung Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang beralamat di 13 Ulu Lorong Al-Munawwar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan mewakili daripada Mushallah Darussalam yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Syukri bin Syekh Al-Habsyi. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadan bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairil bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil lailah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili daripada Ketua Mushallah Darussalam yang kami muliakan Tuan Guru kami Muhammad Nasir Intisal Amr. Jadi saya mewakili daripada ucapan kata terima kasih kepada para hadirin, kepada para habaib yang menyempatkan diri untuk hadir di mushola kami. Syukran kasiran, barakallahu fikum. Semoga kehadiran kalian menambahkan berkah untuk kalian. Karena Rasulullah sabdakan bahwasanya, yang artinya bahwasanya di antara umatku yang paling mantap nanti berjalan di atas sirat, yakni mereka yang paling banyak membaca salawat kepada diriku. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dimantapkan kaki kita nanti di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan, Al-Faqir mewakili daripada Ketua Mushola dan segenap panitia PHBI mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas penyambutan kami yang mungkin kurang berkenan, dan mohon dimaafkan. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini mushola akan lebih berkah lagi insya Allah, mudah-mudahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Mustafa bin Tariq bin Syahab. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum Mau'idatul Hasanah, kita akan membacakan sholawat untuk membantu perjuangan Habibana Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syahab yang akan dipimpin oleh Sayyid Naufal bin Muhammad Ba'bud. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuru biha abdakal azizi wa qurrata ainin li nabiyyika wal mujahid
في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسن شهاب وناصريه فانصرهم نصرا عزيزا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصر بها عبدك العزيز وقرة عين لنبيك والمجاهد في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسن شهاب وناصريه فانصرهم نصرا عزيزا اللهم الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت صل وسلم على سيدنا محمد للمؤمنين رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin hadirat, aba, ummahat, ikhwan, akhwat yang sama kita muliakan dan kita cintai bersama, para alim ulama, para habaib, para kiai, para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat yang senantiasa hadir bersama kita, yaitu Al-Am Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, wabil khusus Al-Habib Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir, hadirat, orang tua kita semuanya umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah sehingga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di bawah naungan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kita sampaikan salam penghormatan kepada pembina Majelis Maulid Ishrin yang mungkin secara zahir kita lihat beliau tidak hadir, akan tetapi insyaallah ruh beliau senantiasa hadir bersama kita. Dan juga tak lupa salam penghormatan kita ucapkan kepada Ketua Musalla Darussalam beserta jajarannya dan anggotanya yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka semua. Ma'asyiral hadirin, muslimin, mukminin, muslimat, mukminat rahimakumullah. Berkumpul kita pada malam hari yang bahagia ini, di malam yang malam ini kita masih senantiasa berkumpul bersama untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan nama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa kita tidak terbatas hanya di bulan Rabiul Awal hanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul sejati cinta kepada Allah, yang betul-betul hakiki cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya keluar dari bulan Rabiul Awal kita masih menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca biografi sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita menyampaikan berbagai kemuliaan demi kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemuliaan tersebut tidak akan tuntas, tidak akan sampai kepada titik kesempurnaan kalau kita ungkapkan dengan kosakata dan kata-kata sekalipun. Kita akan kehabisan kosakata, kita akan kehabisan kata-kata untuk memuji dan memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, "Madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al kaunu isyaratun wa antal magsud." Beliau mengatakan, para pemujimu ya Rasulullah khasirun, mereka akan lemah, mereka tidak akan sampai pada titik seutuhnya mereka memujimu ya Rasulullah. Walau jaa bi badlil majhud, walaupun mereka mendatangkan kehebatan mereka dengan ilmu mereka, dengan balaghah mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kata-kata mereka, dan dengan apapun untuk mengungkapkan kemuliaan Rasul, mereka tidak akan sampai pada titik sempurna menyebut semua kesempurnaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badr lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi wa ala tafannun wasifihi biwasfihi." Berapa banyak para pujangga, para pecinta, para pemuji memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafna az-zaman, sekalipun sampai ke hari kiamat dunia dan seisinya telah berakhir, wa fihi ma lam yusafi, mereka tidak akan dapat menyebut kesempurnaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Berkumpul kita pada malam hari ini tidak lain karena memanggil dan mengijabah panggilan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan pada malam hari ini
hakikatnya bukan dari pembina majelis Ishrin, akan tetapi ini datang dari datuk beliau An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu yaqul idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr wa fi riwayah majalisut ta'lim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampir sejenak, hampiri. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah taman surga itu ada di surga nantinya? Apa itu ya Rasulullah taman surga yang ada di dunia? Rasul mengatakan, itu adalah perkumpulan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan orang-orang yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain itu adalah majelis ta'lim, majelis yang diajarkan di situ syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, berkumpul kita di malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencocokkan diri kita, untuk mengkategorikan diri kita agar kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa man dakhal fihi ma hum la yakhaf wa man ta'allaq bihim da'ib wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tu'af. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa man dakhal fihi ma hum, barang siapa yang masuk ke golongan mereka, orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para anbiya wasyuhada wassalihin, orang-orang habaib yang kita cintai, yang istiqamah di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk dan duduk serta berdiri di bawah bendera mereka, la yakhaf, mereka tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Wa man ta'allaq bihim, dan barang siapa yang ta'alluq, mengkaitkan hatinya dengan hati mereka, tentunya mereka mengkaitkan hati mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hakikatnya, intinya orang tersebut mengkaitkan hatinya dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah dia beramal kecuali itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah dia melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia meresapi betul bahwa ini aku lakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ma'asyiral hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, berkumpul kita di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan juga untuk mencari benteng yang hakiki. Sayyidil Habib Umar bin Hafidh mengatakan di dalam kitab maulidnya, ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi husnikal mumanna. Seraya ketika beliau bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau minta, ya Allah, dengan berkat perkumpulan maulid ini, dengan berkat orang-orang yang hadir, dengan berkat orang-orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahullu, berikan kami fi husnikal mumanna, tempatkan kami pada bentengmu yang kokoh. Apa itu benteng yang kokoh, ma'asyiral hadirin wal hadirat? Benteng yang kokoh tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kokoh ini tidak lain apa yang pernah disuarakan, yang baru-baru ini digemakan dan diserukan oleh Imam besar Al-Habib Rizik bin Syihab. Beliau mengajak untuk revolusi akhlak. Tidak lain dan tidak bukan, ini bukan benteng yang sangat kuat. Beliau mengajak untuk orang-orang yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong untuk disempurnakan, ditampal kebolongannya. Orang yang sudah istiqomah dalam sholat wajibnya ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Yang mereka masih minim dan kurang mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan maksimal untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Beliau ajak per orang, per individu untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang baru,
perkara ini merupakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Innama bu'its tammima makarimal akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau melihat di zaman sekarang ini banyak orang yang lari dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang merasa bahwa sunnah Nabi itu hal yang asing. Terkadang kita dengar juga di antara para pembicara mengatakan bahkan sunnah Nabi dianggap remeh, jijik dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengajak untuk revolusi, kembali untuk merubah dengan cepat agar kita senantiasa di bawah manhaj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan benteng yang paling kokoh dan sangat kuat daripada benteng-benteng yang disebutkan tadi dari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang mengajarkan kita benteng-benteng tersebut. Tentunya beliau merupakan benteng yang paling kokoh dan paling kuat. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila mereka ada masalah, baik masalah zahir ataupun masalah batin, mereka senantiasa kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teringat kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyiduna Qatadah, ketika beliau berperang melawan orang-orang kafir pada saat itu. Subhanallah, di dalam peperangan mata beliau copot dan lepas dari tempatnya. Lalu di saat itu ketika mata beliau bergelantungan tepat di pipi beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihalnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mata itu kembali ke tempatnya, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala mata tersebut menjadi mata seperti biasa, dan bahkan mata yang disembuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tajam daripada mata yang satunya. Ini merupakan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga teringat di dalam perang Badar, pada saat itu pedang yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak begitu banyak. Bahkan sebagian pedang ada yang tidak layak pakai lagi. Pedang tersebut berkarat lah bahasa kitanya, tidak layak pakai. Akan tapi sebagian sahabat menggunakan pedang tersebut untuk berperang melawan kafir pada saat itu. Lalu ketika perang berkecamuk, pedang yang dipakai oleh sahabat ini patah. Lalu sahabat ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pedangnya yang patah ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil satu ranting yang ada di dekat beliau dan memberikan itu kepada sahabat tersebut. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gunakan ranting ini untuk melawan orang kafir. Lihat akhlak. Ketika disuruh Nabi melawan orang kafir dengan ranting, mereka tidak pikir panjang, mereka langsung terima. Mereka meletakkan logika mereka di belakang. Walaupun secara logika mungkin kalau gitu, tidak masuk akal ya Rasulullah, ini ranting, sedangkan musuh dengan pedangnya, dengan senjatanya, dengan kekuatannya, dengan kudanya dan lain sebagainya. Kan tapi ini dengan ranting, tidak mungkin ya Rasulullah kami bakal menang. Akan tetapi keyakinan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ambil pedang tersebut, subhanallah, di tengah peperangan pedang tersebut, ranting tersebut yang tadinya ranting menjadi pedang yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Itu juga berkat mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Al-Muhaddits Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau diriwayatkan bahwasanya idza ashkala alaihil amr, kalau beliau ada satu masalah yang sulit, kalau beliau ditimpa musibah, tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertawassul dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam munajat dan tawassulnya yang panjang, beliau mengatakan, ya sayyidul rusul alladzi minhajuhu hawin liwasfil kamali wat tahdhibi ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Beliau bertawassul panjang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar juga hayawan, hewan-hewan mengadu perihal masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendengar onta yang dipekerjakan oleh majikannya dengan pekerjaan yang keras, akan tetapi makanan tidak sesuai diberikan oleh majikannya kepada onta tersebut. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seekor rusa yang diambil, yang diburu dan ditangkap saat lagi menyusui anak-anaknya, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pelepah korma yang pada saat itu menjadi sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sahabat memberikan dan membuatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Ketika dibuatkan mimbar, terdengar sebagaimana ini kisah yang sudah masyhur. Merasa sedih karena jauh jarak antara pelepah korma ini hanya beberapa meter saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, ma'asyiral hadirin? Kita bukan lagi jauhnya berapa kilo dan berapa meter, akan tetapi zaman, masa, apapun menjadi jarak buat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita lebih rindu lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, muslimin, mukminat rahimakumullah. Semua mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, muslimin, mukminat rahimakumullah. Sayyidil Habib Umar bin Hafidh pernah mengibaratkan ketika kita ingin tersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengibaratkan bagaimana jika kita ditelepon dan dihubungi oleh orang yang sangat kita cintai. Misal kita ditelepon oleh Al Habib Umar bin Hafidh atau siapapun yang kita cintai, kita ditelepon bukan menelpon, ditelepon oleh imam besar misalnya. Betapa bangganya kita kalau kita dan juga orang-orang yang mengidolakan, mungkin artis, sepak bola, selebgram dan lain sebagainya yang mereka idolakan, ketika ditelepon mereka akan bangga, akan disebut-sebut terus kenangan tersebut. Enggotlah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, bakal mereka kenang. 3 tahun yang lalu aku pernah ditelepon oleh Habib Fulan, menjadi satu kebanggaan. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwan, tidakkah kita ingin untuk ditelepon oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah kita mau untuk ditelepon oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan majelis semacam ini, majelis yang senantiasa mengingatkan kita akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, kalau kalian pengen bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Kalau kalian pengen untuk bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah mengajakmu untuk berbicara, maka bacalah Al-Quran. Dan kalau kalian ingin engkau yang menghubungi Allah subhanahu wa ta'ala, segeralah kalian dirikan sholat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali berrasul aja nih, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ada masalah, hara'a ila shalah, beliau segera terjun kepada sholatnya, segera tanpa diundur-undur untuk melakukan sholat, karena Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, pelipurku adalah ketika aku mendirikan sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus lebih lagi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika ada masalah kita senantiasa kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi sekarang luar biasa banyak masalah demi masalah, fitnah demi fitnah. Naibu zamanana wal aibu fina walaysa li zamanina aibun siwana. Kita mengatakan zaman ini zaman yang edan, zaman ini sudah gila, zaman ini penuh dengan fitnah. Orang yang tidak bersalah dikatakan bersalah, orang yang jelas-jelas membunuh malah dibela. Na'udzubillah, ini zaman fitnah. Sesungguhnya bukan zamannya yang fitnah, akan tetapi orang-orang tersebut
yang mencemari zaman ini. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Tidak ada istilah zaman ini menjadi aib, zaman ini menjadi rusak. Akan tetapi orang-orang yang hidup di zaman tersebut adalah orang-orang yang merusak zamannya. Kalau kita baik, kalau kita ikuti ajaran Nabi, kalau kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah, ikutin ajaran-ajaran asatidah kita, ikutin ajaran-ajaran habaib kita, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, maka kita akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman pun akan menjadi mulia berkat adanya kita di tengah-tengah zaman ini. Masyaallah hadirin muslimin mukminat rahimakumullah. Tentunya berkumpul kita pada malam hari ini juga untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbirda 'anna ridhaka larfa, agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan lebih mulia dari nikmat-nikmat surga sekalipun. Kita mendengar berbagai macam nikmat yang ada di dalam surga itu, tapi ketahuilah ma'asyiral ikhwan, nikmat yang paling besar dari surga sendiri adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para siddiqin, mereka ingin masuk surga bukan gara-gara bidadarinya. Mereka ingin masuk surga bukan gara-gara istana yang ada di dalamnya. Mereka ingin masuk surga bukan gara-gara jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan, ma'asyiral ikhwan. Akan tetapi mereka tahu keridhaan Allah terletak kepada penghuni surga. Maka mereka ingin masuk surga, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, neraka dengan sifat-sifatnya yang sangat menakutkan kita dengar di dalam Al-Quran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lisan para habaib, kiai, guru-guru kita. Tapi ada yang lebih menakutkan lagi dari dan isinya. Apa itu ma'asyiral ikhwan? Itu adalah kemurkaan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, sering juga kita dengar ini, masya fi jannatin masyagani min was illa likaunil hibbi fiha khayyama. Sifat-sifat surga bukan itu yang aku cari, akan tetapi kata beliau, karena Rasulullah bersemayam di surga, aku jadi pengen duduk satu majelis dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali lagi kepada benteng, merupakan benteng yang sangat kokoh. Sahabat, hayawan, benda mati, semua kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan takut kalau kita berpegang teguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka musuh-musuh Allah itu akan kalah. Bahkan sebelum kita berperang dengan mereka, tapi dengan syarat kita harus sudah membentengi diri kita dengan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kalau kita sudah membentengin diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah menang walaupun kita belum berperang. Masyaallah hadirin muslimin mukminat rahimakumullah. Tidak jadi masalah kalau musuh-musuh Allah memerangi kita. Yang repot ini kalau saudara kita ini memusuhi kita. Kalau saudara-saudara kita kaum muslimin mereka memusuhi kita, nah ini yang repot. Tamam. Dan yang repotnya juga kalau kita dimusuhi oleh wali Allah. Mana itu? Kok bisa wali Allah musuhi kita? Ada wali Allah al-majdzub misalnya. Wali yang majdzub misalnya. Ini terjadi. Pernah murid-murid Al-Habib Umar bin Hafidh ketika mereka pengen khuruj dakwah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada Sayyidil Habib, wahai Habib, kami ingin berdakwah di desa fulani, akan tapi di desa tersebut terkenal di situ ada wali majdzub yang senantiasa mengganggu dan mengotak-atik dakwah seorang yang berdakwah pada desa tersebut, di desa tersebut. Akhirnya kata Habib Umar mengatakan, tidak, jangan takut selagi engkau berpegang teguh dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyambung dengan gurumu, dari guru ke guru, guru ke guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi salsalatan minhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi. Bersambung terus
silsilah az-zahabiyah. Silsilah az-zahabiyah bersambung dari guru ke guru sampai pemimpin para guru, pemimpin anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya di kota Zabid, di kota yang luar biasa, kalau kita ke kota Zabid mungkin insya Allah diberikan izin sama Allah untuk berziarah kota Zabid di Yaman. Kalau kita berziarah ke sana seakan-akan kita kembali lagi ke 20 tahun. Rohaninya masih terasa. Kekinian, kemodernan yang ada di zaman ini tidak ada di situ. Sedikit kita jumpai. Di dalam tempat tersebut di kota Zabid, pada saat itu ada 2 orang wali, ada 2 kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu bernama Syekh Ismail Ibn Muqri. Ibn Muqri, beliau adalah sosok yang simbol beliau ini mazharul ilm, simbolnya keilmuan. Bahkan beliau menjadi qadhi dan mufti pada zaman tersebut. Dan ada wali yang satu lagi yang bernama Syekh Ismail juga namanya, Syekh Ismail Al-Jabarti. Syekh Ismail Al-Jabarti, yang wali yang simbol ilmu tadi Ibn Muqri, yang wali yang majzub ini namanya Jabarti. Sebut saja seperti itu ya, agar mudah, karena nama keduanya adalah Syekh Ismail, namanya sama Ismail. Kemudian Syekh Ismail Al-Jabarti, wali majzub ini, satu ketika kehilangan dia punya sapi, dicolong sama tetangganya, paling sama tetangganya dia punya sapi. Akhirnya Jabarti jalan-jalan ke pasar dan melihat sapinya ada di pasar, sudah dijual uang. Lalu beliau hampiri penjual tersebut dan mengatakan, ini sapiku, kok bisa ada padamu? Lalu penjual itu mengatakan, oh si fulan menjualnya kepadaku dan aku beli. Dan kebetulan Syekh Jabarti ini tahu dengan orang yang disebut, yang maling ini tahu, tetangga Syekh Jabarti sendiri. Dihampirilah, ditemui, wahai fulan, engkau telah mencuri sapiku. Tidak, kata pencuri itu. Tidak, demi Allah, ini sapi milikku. Tidak, ini sapi milikku. Ribut keduanya, satu-satu saling mengatakan bahwasanya sapi itu milik mereka. Akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan yang pada saat itu menjadi hakimnya adalah Syekh Ismail Ibn Muqri. Ketika mereka sampai di depan Ibn Muqri, silahkan, apa masalah kalian berdua? Lalu Jabarti mengatakan, orang ini mencuri sapiku. Lalu hakim mengatakan, engkau punya bukti bahwa dia mencuri? Tidak, tidak ada, aku tidak ada bukti. Lalu bertanya kepada yang maling tadi, betulkah engkau mencuri sapi milik Jabarti? Tidak, sesungguhnya ini sapi milikku. Apakah engkau berani bersumpah bahwa sapi ini milikmu? Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, ini sapi milikku, kata si pencuri itu. Kalau kita belajar fikih, kembali ke dunia fikih, barang dipaling dan barang ini ada di tangan tukang maling itu, maka selagi dia berani bersumpah dan orang yang menuduh bahwasanya dia maling tidak ada bukti, maka yang maling ini dimenangkan dalam dunia fikih. Kalau kita belajar syariat fikih, yang maling ini dibenarkan karena dia berani bersumpah. Bagaimana cara mengalahkannya? Dengan mendatangkan syahid seharusnya. Harus ada saksi. Kebetulan Syekh Jabarti ini tidak ada saksi. Tidak ada 2 orang yang bersaksi bahwasanya si maling itu maling dan nyolong sapi milik Jabarti. Akhirnya sudah kalah Jabarti. Ini wali majzub nih, geram dia. Kalau wali majzub hati-hati, minta sama Allah qabul langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini wali majzub langsung ngomong, aku ada bukti, kata wali majzub itu. Aku punya satu bukti. Apa? Silahkan. Aku akan suruh sapi ini berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sama Allah, wali majzub ini minta, akhirnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Sapi tersebut mengatakan, iya sesungguhnya aku ini milik si Jabarti dan aku dicolong, dipaling oleh orang tersebut. Sapi itu ngomong atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Jabarti mengatakan, lihatlah Ibn Muqri, ini bukti yang kuat. Sapi pun mengatakan bahwa dia dipaling dan dia milikku, kata si Jabarti. Akhirnya
Hakim mengatakan tidak. Enggutlah keluar karomah, apa yang engkau katakan ini dalam syariat fikih tidak ditolak nih. Ini bukan dalil. Bukan dalil. Dalil itu kalau ada dua saksi yang bersaksi bahwasanya mereka melihat. Bisa ini dijadikan dalil. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Ini syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hakim. Lalu kesel nih wali. Kesel dia. Gerem dia. Dia minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau masih mengatakan itu wahai Ibn Mukhri, aku akan minta kepada Allah agar bumi menelanmu. Silahkan, kata Ibn Mughri. Ibn Mughri betul-betul mempertahankan syariat baginda Nabi besar Muhammad, berjalan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya betul Ibn Jabarti minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menelan hakim ini. Subhanallah, dengan izin Allah ditelan, ditelan sampai ke mata kakinya, ditelan, baru sedikit. Ketika itu ditawari oleh Jabarti. Ah, gimana? Sekarang engkau pengen mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Tidak, tetap perkataanku sama dengan yang sebelumnya, kata si hakim. Akhirnya minta lagi dia sama Allah agar ditenggelamkan lebih dalam lagi sampai ke lutut, dan ditawari lagi sampai ke perut, ditawari lagi, tidak mau. Tetap hakim ini dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW sampai tinggal kepalanya bumi sudah menelan semua bagiannya, tinggal kepalanya belum. Akhirnya ketika itu Ibn Mukhri meminta dan berseru meminta pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syariatak ya Rasulullah, syariatak ya Rasulullah. Ya Allah, yang aku jalankan ini, ya Rasulullah, yang aku jalankan ini syariatmu ya Rasulullah. Inilah yang aku pelajari ya Rasulullah. Ini adalah syariatmu ya Rasulullah. Maka seketika bumi pun mengeluarkan badan Ibn Mukhri ini karena beliau kembali meminta sandaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian ini, si maling bingung. Nyingok sapi pacak ngomong. Tamam. Terus nyingok bumi nelen, sedikit demi sedikit. Si hakim ditelan, akhirnya dia ngaku, wahai hakim, mohon maaf, benar sesungguhnya aku yang maling sapinya si Jabarti ini. Akhirnya karena dia sudah ikrar, dia menyatakan salah dirinya, si maling ini dihukum atas kesalahannya. Kembali kepada Rasulullah SAW. Masih muda ya kalau kita bertanding dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanding atau tidak bertanding, kita akan mati. Sama. Tapi yang repot cak tadi itu nah, wali majidub. Tapi enggutlah repot cak ini kalau kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariatak ya Rasulullah, maka Rasulullah pun akan membantu kita. Ma'asyiral hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng kita, agar semua musuh-musuh yang ingin menghadapkan kita, baik musuh zahir ataupun musuh batin daripada hawa nafsu dan jajarannya, kita akan menang melawan mereka selagi kita bersandar dan mengambil serta mengaplikasikan serta mengimplementasikan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salamun qadimun la yumallu تنا عن قول وفعل فيه يشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي النجاح وحيرتي فيا ربي متعني بسر غربه ونور به سمعي قلبي ومقلتي وحابلي به
فتحا وعلما وحكمة وهانس بي يا ربي في القبر